Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat nga inte ikanbiag ita, ket naggapo, ken ipagayam abilen, ti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana iti surat na, Dear Mr. Lonely. Adda di trabaho kiti may nga opisina dito'y Baguio. Ngem gapo tawan mga iwan kadagiti anak ko, iso ang nagikatakon. Ket ti asawak laangan ti mangmangged. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Abilen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, ala, mangrabii ka pa'y Noel. Imo na kaming kadagiti ubing itay. Saanin, Belen? Nanganak kon ijiruhar, tadya kon mayawi ti bisin ko. Nag-overtime kami ngamin. Kasta ka di? Wen. Wanjayam. Oh, alam ti nasweldo. Tagumatang kan iti kasapulan dito'y balay. O sige. O ala, ingka nga rudan agpalas. Tamaturog tan. O sige. Nagsweldo gaya man ni Noel. Ngam di ka pa'y gimatang iti agas atom tumarak. At dapay matmat da atumaran nyo. Saan ka di? Iso ako na nga indon sumarunulangan asweldo ni Noel agumatangak iti tumaran nyo. Total, adupay matjay bitamina yo. Ti ko namket di. Talagang imimutan na kamin anaganak ni Noel. Saan akasta, nanang? Ammon Belen. Idi awan ka pa'y dito'y balay mi. Nasaya at tibiyag mi. Natal na da ito abalay. Awan ti parikot mi. Ngam idi adda kayon kadagiti duang anak mo. Nariribukan da ito abalay. Awan nga minbain mo. Nagposkol ti ropam. Awan lang arudan inkamang mo. Adda pa'y duang anak mo. Mas daawak mat ngamin ta kinayat na ka ti anak mi. Idin to taaddan anak mo. Nagposkol ti ropam. Noel, positive ti prenatal check-up ko. Ha? Masikuga. O di, nasayaat. Adan ton anak ta. Rumbang yaang. Kan awan mo't parikot, tanagkalay sa tamatan. Noel, Ay wana man na imbag ti bagima. Jak kayat nga dadaka sa mapasamak itim imatam. uwan Noel. Gatangam ti amin na bitamina. Iti kasta, nasalon at ti sikog mo. Uwan ka di. Talagang aramidak ti kasta. Nasayat nga rin nga kasta. Aldawan ngam awan pa'y naluto amakan. Ha? Salbag kit iti kastoy abiyag. Ninanang. Sige. Inakon agluto. Nikat, Ay, alas 10:30 pa ilayo niya. Mabisin siguro ni Aldawan nanang. kida pa'y labumangon sige. amakan agluto. Inka nga rin din di Awan kusina. pa'y timakan. Salbag. Ano samlangan ni nana? Wan, makaano sak. Awan parikot iti dayta. Nanang, adamat tinapay kan adda kape dita. Wano, chocolate drink. Agkape kayo pa'y Di kay ka din nagarmusar? Innapoy ti kayat ko akanan. Saan atinapay? Sige nanang. Urayin nyo nga ruda makaluto Sigod asaan amang mangan itiin na po no kasto nga agsapa. Tatinapay lang ti armusar na. Nga agsapol itan itiin na po O apay, anya pa'y lat arami idam. Uwan nanang. Anya ti sidaan nyo, ta iso ti iluto. Kayat ko ti itlog asani side up. Kan mang prito ka iti tilapia. Agawam, ilutuan nakpay iti sopas. Uwan nanang. Nasaan kumaday talatan mangar arakop iti asawam tar aramidom itay. Dinakaluto ka kuman. Sigud mo't gamin at tinapay ti armusaryo nanang. Iso... Ay sumardan kan! Dinaksong basong batan akasta. Ta mga numabarsak kay tikot sara. Ha? Agawam tagluto! Awan pa'y papartakamat nga gungunay! Ala. Huston baby one. Di ka nagsangit pa'y. Adto yung tiday din. Ay, Belen, ingkang luto, naldawon! Ay na. Jackson maanusan ti katuga nga ka babae. Amo na akan anak ko. Nga ibaon-baon nak pala.
Siya kung ti agluto. Tadi mo kat ibaon-baon ti manugang mo. Madama pa lang ti panagtanggad na. Ngam ibaon-baon mo kit din. Apay, isakit mo itan ni Belen? Wano kursunadam. Anya day tanay bagbagam, Antonia? Panunot ka di ti bakit ti panunot mo, ha? Tatang, siya akong ti agluto. Nakaturog mo ni baby? Oh, aday tan ni Belen. Mala, pag tinulungan yon ti agluto. Total kat isaksakit mo matunay, Pedreng. Di tulungam, kaasimat. Anya? Sige tatang, panawan da kundi ti kusina. Ta siya akong ti agluto. Ay, san? Inkakat kitaan tay anak mo, Bilen. Siya kon, ti agluto. Apay akas ti bagbagan ni nanang ka ni tatang. Nangag ko ti imbaga na. Nga amangan kanuno agkursunad a kanyak ni tatang. Diyos ko. Anya ka ti day ti amapaspasamak itan ni ti biyag ko. Supapak ka di day to'y. Ti panangsungbat ko iti panagayat kanyak ni Noel. Nakaturog gaya man da boy kan neneng, Ingkarik pa'y mat nga igatangak ida iti naimas at tinapay da. Ngam di dakmatan na uray. Ay, kasanumat ngamin. Kanawin itan ti overtime mi. Sana bali, Noel. Tuntun bigat langan nga itid mo, Kan gimatangak matan di tigatas ni baby. Nasayaat mo't. Gaputa pakurangan na ti madede na kanyak. Saan na mabsog? Isong hagsangitan no daduma. Okay. Kumusta ka mat dito balay? Amangan no bambanugam tabagim ngagtrabaho dito Amangan no mabaybay amat ni baby. Kapilitan ngagtrabaho aklata, Tapno awan ti maibaga ni nanang. Anya? Ay saan ang mabalin, Mga latalangin iti katulungan tayo dito balay. Saanen? Parikot tumanin dayta. Kaya't ko kumapay ti agawid ije balay. At dadananang ang mga sikaso kadag iti duwang anak ko. Aklo na kamarigatanak diti Noel. Gapot at dapay ni baby nga aywanak. Wen, Belen. May mayat siguro no agawid tayo pay lang ije balayo. Tauray siya. Sumuro takmat. Pues, mapan kayo laang. Di oray saan kayo ngagsubsublipay ditoy. Nanang, maawatan niyo kumamat ni Belen. Marigatan dito, tawan ti mga iwan kadaboy kan neneng. Sakit addan anak mi. Iso asaan pa yun ang makatulong kada kayo dito balay? Di ko namkit di. Sadot day tabalo ngay nasawam. Kan kayak nabukudan ti sweltom. Iso nga ipanaw na kan dito'y balay. Anya? Sige, in kayo latan na. Kat saan kayo ngagsubsublipay dito'y balay? Unay katikas tawa ugali yun, nanang. Dahil talat ka di kwarta, tinapatag ka na kayo. Saan? Ngam amumat ngamin ajak kayat ni Belen ngay kalaysam. Ngam ingkalaysam latabat. Pweh, kaslawanan ti sabali pa'y ababae dito'y lubong. O sige, nanang. Mapang kamin. Di kagdanag. Umay kayo lat na ikan iti kwartayo. Uray sanan! Bukudan yon ti sweldom! Nagalasmat nanti pa nagsasauyo, nanang. Una, tanila ang Belen tinasaya at parakan ka. Nga uray pa'y nagadumat ti made ngar aramidan na. Nanang. Talaga mat! Nagalas ti aramid ti asawam abalo! Puwet! Jak lakayat amanugang! Jak tupulos maaklang! Anya nga ita? Pimanaw yung Danuel. Nagalas tumat yung galim. Anya nga ti mabalin mo, no nibilin ti kayat ti anak ta. Jak nga rod kayat day jay ababae! Nasingpot ni Belen. Napintas pa'y. No kumatabaroak pa'y. Nakikaribalak ko man kani Noel. Napintas ni Belen. Kasta? Anay ko. Apay gatong pakalay! Talaga gayam akursunadam day jay abelen na niya. Na. No kayat mo surutam idan ijay balayda.
Tadwa kayon nga asawa na! Anya. Anay ko, tinungpanak mat. Nagalas ti panagsarsaritam. Kababain ka bakbakitan. Sa iro ti panunot mo. Nagbit pa naglabas ti Aldaw, Noel. Ita, agkasangayan ni baby. Umuna pa nagkasangay na. Wan nga rod. Kat kasano? Anya nga iti isaganam. Saan mo't nga ado ti sagana lakay. Ngam ti kayat ko, ingkanto ayabandananang kantatang. Tag-celebrar tayo dito balay. Naimbag ano kayat ni nanang ti umay dito eh. Ibagam a birthday ti Apuda. O sige. Inakto nga rod idaawisan kinitatan. Wen Noel, umay kaming to kaninanang mo. Saan to, Apolos? Diyak kayat ti dumaray. Ita niya ka po. Unay kayo matan ayan nanang. Apay ka di akasta kayo. Kasangay ti apo ko yo. Ngayon di yung kayat adarayan. Basta diyak kayat. Adda kayo dayta. Tatang. Da kayo latang roden ti umay. Uwan, anak. Siyak tulatan ti umay, no saan akayat ni nanang mo. Ay na, dakkelan ti apok naglukbag nga ubing. Wain abalayan. Ay. Angam na nakaturog matidi inugbaak. Ala, madamdaman ton nga ubag abalayan. Inton makariing. Wain abalayan. Tatang! Umay kayo mga nun ha? Tatang, umay kay manganan. Uwan, Belen. Umuna ka na mga abalayan. Madamdaman ang mga anak tanay. Ubak pa ito'y aputa. Noel, may sanatawan ti anak ta. Ngam saan pa lang ang nagbaliw ti panakilangan ti inam kanya. Wan nga rod. Di mo latan ikan kano ni nanang. Tinapatag. Nasaya at tilangan-langan tang agasawa. Noel, Ken, awan mat siguro ti makunan ni nanang. Tauredan pamilya. Ikaklata iti kwarta. when ikamlat ta ida ka ni tatang. Tapno adamot igatang da iti masapsapul da. Man nakaawat ka nga asawa, Belen. Wen, man nakaawatak. Tadyak kaya ti Riri. Agyaman akan ka, Belen. Maturog na nga raw din. Tamo ka nabannog ka, gapo iti panangisaganam iti birthday ni baby. Nanang! Adda kayo kadidita kusina? Adda ginatgatan ko para kada kayo. Na, asino tinagkunakan ka asomra kalatan? Bastos ka talaga niya. Awan modom. Nakalukat mo't ngamin tiruangan nanang. Iso asimra kaklatan Umay kula iyag dagito ginatgatan ko para kada kayo. Atoy Kastoy ti may parbang iti daytoy nga intad mo. Nanang! Impalado yung ijarwar ti ginatgatan ko. Diyak ka sa pulan dagita. Pumanaw ka na. Nanang, uray ko makaguradak. Basta inawat yung lata kumamot tintad ko. Adiyo kumamot impaladaw ijarwar. Gaputa nagbambanugan ni Noel tinggatang ko kadagita. Sige! Ingkapidutan! Tadyak ka sa pulan ti uray anya nga itad mo kanyak. Aramidak ti kastoy nanang. Takayat ko ti makikapya kada kayo. Hangam no talaga ang nadagsan tirik na yung kanyak. Awan nga roden mabalin ko. Kat manipod ita. Saan akon nga umadak diti balayo. Awan mo ti ang ka nagbasulak iti katuga nga kababae, tatang. Ngam apay akas jay ti trato na kanyak. Saan nakangarod akayat amanugang, Belen? Dayta ti dakkel a makagapo. Tatang. Agam ano sa maon? Kan saan ka ngaminan na mapan ije balayda? Liklik amon ti katugangam a babae. Tapno saan ka na makangag iti kakasakit asaw? Basol ko kadi. No siyak ti kayat ti anak na. Napudno kami iti tunggal may saka ni Noel. Dahito ti makagapo ngayon kalay sa anak.
Saan ka di amawatan ti katuga nga kababae dayta? Saan na maawatan dayta? Tati maawatan na laeng katirik na. Adi nakakayat para iti anak na. Isualiklikam laeng ti katuga nga mababae. Tapnusan ka na makangagpa iti agkakasakit sa una. Noel, aging ga ita. Saan ang nagbalik ti pandakilangan ti inam kanyak? Malidayan ako, nay. Sana kumpleto ti ragsak tayo no kastoy mo ti mapaspasama. Tinapatag. Awan ti madingar aramidam kan ko na. Ken, nasaya ti linangan tang agasawa. Noel, Baya mo ni nanang. Kasjaya talaga ti ugali na. Uray bidot na, di naklunan. Ken isu di tao adi na amo ti agkid daw iti pasensya wenno pamakawan. Basta pakitaan lang tayo iti nasaya, Belen. wen, talaga akas ta ti aramida. Gapu ta iso ti inam. Katugangag. Agyaman ak, Belen. Ngam, urayag lang ta ti panagbalik ti panakilangan ti inam kanyak, Noel. Kat sapay ko ma. Tadumteng to dayta aguntaway. Numaminsan, Mr. Lonely, nasakit mat tinakam ko iti katugangak a babae. Gapot atunggal agsabat ti dalan mi. Pabainan naklatta, nga uray iti kadwan ti tao. Kayat ko asong batan, ngem agul uli makaklatan. Alakastan katagyaman ak iting kay panangidrama iti surat ko. Pagayam abilen, agyaman kami mat iting kapanagsurat. Timakonak, agan anos kalatan. Husto ti aramidem, nga agul uli magkalatan, no kasta na sakit ti panagsasaw ti katugangam kan ka. Saan mo apakitaan iti madi? Tayo to nagangay, makaamiris to matlaeng. Tatunggal tao, dumteng latakan kwa na ti panagamiris. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam abilen ti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman kami ti kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang